aldığım umumdağlar yolu biraz daha yaptırırız. Şu biz için alttan çok kuvançlı okuyorlar da, evet kuvançlı okuyorlar da. Atam ölçüsü de, atam ölçüsü degende, şakirtleri, kança yıllar olur, gezide çok seçkenlerdi vardı. Şöyle tügölüyle oturak vardı gözleri. Alımının oşa tarihte çalışkanlar oturak o жерде ilk munda şakirtleri vardı. Oşo zamanında göz aldığı bir tartı, bunday bir atam özgöşe bağlı olup kalsa. Men bu sözlü, askerin bu sözünün baştan böyle de kitaptım. Anotasyasında başka bir yazıda uağında tereň oyçu, bilimdүү, danışman grubundan çıkan adam menen zamandaş bolgonubuzdu eles almakpыз. Antkeni alım toktomuşum. Geçen yıllarımızda жазган көптөгөн meseleler hazır da aktualdu, hazır da kuş koydan kala verildi. Bugün dağı alışın ordu boş durardı. Bugün dağı alım ordu boş durardı. Men bulay var çok sözler, çok söz. Hani aldım, men 1968 yılı şahına gelgende birinci hoca olup böyle. O şuradan beri 60'a yıl öttü de. Vardık. Çoğu işledik, hocamla makalar, geçenlerde varacak falan sağladığında bir de. Bir uktavalattan hemen oturma verdiğimden erkeğin makalar ettilerinde yazıp oturan. Erkeğine karasam, şu anlar diye de cihil kalatta. Şu iyi kayısı makalarının kayısı saatlerinde kayısında yazılanlarında bizge tanış biliriz de. Anam, bana digiden kızımız jakşı, o derecede kitapçıda analiz verişti, kitapçıda da yaxşı gözler aytıldı. Uşul Cuma bugündün alımlı publistikasının genesi ayakta. Alım birinci lepte beylermeni, meclislerin kıynak sürüyle jurnalistik diyordu da, Cirgaranından ciddi baktığımı degende alım jurnalistikada yönlü ayrı yoktu mu diyelim aytında da. Çünkü yetip alan, yani şuradan zamanın talağı böyle olan tartıp oturup bu tema iyisi olurken alım jurnalist olup ketdi. Atak alım özü 60'ın yıllarının muğundagı 60 yıllar 2. muğunda oğurlardan değil, Arabislerden gittiğine küçük toplum var da Tağlı Mukanov, Roza Karakulova, Mukaşovalar, Sarınlar, Şerbetler oşol muğundun en güçlü hükümü de alım. Yani alım, oşolun içinde özgöçü oğurdu var. Bu alım öte okumalı. Adam öyle de, büt bu batış poeziyasını, Orus poeziyasının altında tüyüne çekin düşüyor. İçinde fotor adayın içine kaynap çıkan akında böylesi. O şekilde oturup, özü talapta öte bir koyuyorlar, cazbaya alırlar. Ağlamın cana sizler okulattan kitaplarına çıkarırlar. Bu Lotus neler, gerisinde yazmalarlar, şunda yazma çıkartırlar. Giyin aylar, şakarda kaynap gezdi ama bir eklerler giyin yazdı. Bol olsa altın yazmalarlar var, 30 yaşlarına yazmalarlar. Başında toplar var. Öyle talaplara kotorma girip, kotorma demayla Faust ne yani? Faust'u gerezir sayılıp kotorma. Oşul gerezir sayılıptan bir buzuk koyuptur, anık koyuptur, nip koyuptur deyip men Faust kotorum deyip yürgöndüm. Faust degende kolu tiş salım degen adam. Ne demin çok bir adam? Ana bu Goethe'nin atan kotordu. Avrupa'nın mıhtı degen atından var kotordu da. Bu oşulda özünün oyaktarı sep köprü işleten sep tapları, ayar içinde ayar büyüde özüstü olan adında. Benim oğlumda Kırgız poeziyasının 3 saat degen Ümmetgül Domar Sultan 90 yıllarda şu kitabı çıkarıp bildirdim. Kırgız poeziyasının 3 saat degende 3'ü Avru Tokanbayev, ikincisi Omar Sultan, 3. Avru Toktamışır. Şu üçünün misalında Kırgız Sovet poeziyası, 3 bunun kampı bölgende hareket kılımda. Ama şunu alım jönünde yazılan oy tolgoda oşol muğundun yalpı özgüçlük bölümleri, ançılar özgüçlük bölümleri degenge kolundan geçişleri analiz bölümünde hareket kılımda. Ana neydi? Alım şu aday yaptı. O özü Orus aday yaptı. 19 yılın ayarındadı Orus aday yaptı. 20 yılın başında Orus aday yaptı. Kaytalarız. Muş'ta aday yaptı bu özü. Alım şunlar içinde
içinde kaynap çıkan kişiler poeziyanın bir boyunu özleştirip algan. Anam bu özü bunday kızık bolotken. Ötken 19 yılından 60 yıllarından başlap Rusya'da Krepassoy'u çok kıyladı. Oruslar жаңа kapitalistik деген tilkege girdi. Ошол кезде Rusya'nın turmuşundan burada Pushkinler, Lermontovlar, Gogol'lar zamanından keyin emnege жаңағы Добровольчиктер чыгып атат. Эмнеге Чернышевскийлер чыгып атат. Эмнеге жаңағы Герцендер чыгып атат. Бул ошо замандын муктаждын талабы аткен ушуга жарат берген да. Жарат берди да. Андан кийинкилер кетти. Эми таңгыланды турмуш баягы мезгил бир айтып турат экен. Биздин 20-жылдын 60-жылдарында ошолор да мындай башкача формада айтып да. Мисалы орустарда деревенский прозада айтып атпайсызбы? Беловдор, Астафьевдер, айрыкча Распутин. Мына бул кездерде жаңы урбанизация деген маселе чыгып калды. Илимий техникалык эволюция, урбанизация, улуттук кайталамчысы эмнетет деген маселе күн тартында туруп калды да. Ошого жооп катары протест катары экинчи орустун жанагы деревенский проза шушилер чыкты да. Мына ошол кезде орустун дүйнөсү кайра кайнап, өзү салттуу, түпкүлүктүү негизине кайрылган орусчулар болду да. Ошонун баардыгы кыргыздар да шаһар. Жанагы 60-жылдарда биздин мыкты жазуучулар, Мырзакапаровдор, Кеңеш Жусупов, Жусуповдер, ушулардан билинген ошол тегерегинде болгон окуялар да. Анан жүрүп отуруп эгемендик келип калды. Эгемендик келгенде капитализм деген тилге башталганда биз алдарап калдык. Чындыгында мына Ишембай Абдыразаков ошондо Японияда жүрүп, Кыргызстанда өтө чоң бир макала жазды да. Ошондо айтып атат. Ай биз деген мактанчылык немени капитализм деген доорду баспай, феодализмден социализмге аттап кечелек мактанчылык. А көрсө коомдук баскычтарды баспай коюуга болбойт экен. Эми капитализм али жоктон чөп экенбиз. Эми 50 жактан бери батыш канча жылдан бери басып өткөн, 200-300 жыл мурда басып өткөн системаны кайра чөбүзбү? Кайра 300 жыл арткан ийбизби? Эмне кылабыз деп коомундай алапай тапайга чыгып. Ошондо жана биз ошол кезде эң акылман деген, билерман деген адамдарыбыздын Ишембай Абдыразаков Японияда ушундай кыйналган кыстаган макалаларын жазганда заман ушундай эле. Мына жаңы эмне башталды, капитализмге кирип барабыз. Эмне кылабыз деген. Мына алымдын кайталангычтыгы ушул мезгилдин шартында ачылды да. Ошондо жанагы анан Орусияда эгемендик келген кезде Россияда тагы ошол мезгил окуялар бар кайталаган. Элчилик Россия кийинки немеде кайра ошол капитализм. Дүйнөлүк жанагы илгертен бир өлбөсө күн, бир экинчи күн жок деген заман бар да. Эмне Международный валютный фонд, Дүйнөлүк банк дегендер өздөрүнүн саясатын кантип башка жаңы эгемен болгон мамлекеттер ичинде өзү саясатын тартып алып кирип, кандай жолдор менен өздөрү баш ийип алыш керек. Ошол баары иштеп атты. Мына биздин керек болсо биринчи мурдагы ошол кезде менин эсимде Турар Башиев экономисттерден. Анан бизде там Орозбаев деген 2-3 эле кол менен санап берилген экономисттер. Эмне кылабыз, кантип деген ошол жол издеп ушулардан бир макалалар жазат да. Коом тумта атын түзүп. Кая барабыз, эмне кылабыз деген заман туруп атты да. Мына ошол кездеги биздин жанагы алым окшоо биринчи мурдагы журналисттердин интеллигенциянын ири өкүлдөрүнүн мезгилге сиңирген эмгеги кызматы ушул болду да. Анан алымдын жанагы биздин замандын күрөө таанын барган макалалары ошол ар жакта орустардын 19-жылдары орустун бүткүл жан дүйнөсүнө окуп, мурдатар окуп, анын жан дүйнөсүнө сиңирип алган киши. Ошону куралдан алган жагыйда алым. Анан ошол баары жаңы канча 100 жылдан кийин биздин Кыргыздын турмушунда эгемендик менен кошо рынок экономикасы деген менен кошо турмуш кайра келип, элдин илгертен бери салттуу жан дүйнөсү кандай талкалана баштады, ошол эмне каршы болушубуз керек дегенде мына ошого жооп, ошол жооп издеген жооп болду да, ал кишилердин бар тең, жазгандары бар тең, алымдын окуп аткан макалалары жооптун немеси, биринчиси табияты, келип чыгуу жагдайлары ушулайча мен баарында. Анан эми алымдын сабагы деген маселе дагы бир нерсе айтайын. Жанагы